دم خوش گهدار و تماشوانی هجاد برنامه روژفده لگلبمه. کریزا سوریه بطایبتی روشا گریدای روژلاتی فراتی روژاوای کردستانی دا استا پلاتفورم سیاسی جهانی ده روژه ده. پر اصلا کردان روژاوای کردستانی مجار گرینگ لسر میزا سیاست امریکا و روژاوای اروپا بطایبتی فرانسا ده. هر وحد به پروسه ده بابتا دستورانویا سوریه ده چه آسته ده. نزیکا یا ترکیه یا هیما اوله هر وها بجاردین دند روژه ده چنه. جرای گشتیا کردره یا هری گرینگ سکنا انک سیوری به بریا خسره. هر وها مجلس سوری دموکرات لسر روش و مترسیال روژاوای کردستانی کو چه دبیه. لگل نونری انک سد اپوزیسیون سوری ده حواز عگیج استودیا میا استانبولی و اندام دست یا سروکاتی مجلس سوری دموکرات ماسه ده جو واشنگتن بسام سقیر ام دی بگرن دست و بنرخینن. جو واشنگتن ام دست بیتکن سلاف کک بسام ای رو لینسی گراهم ده کنگره روزنامه‌وانی در آگهاند پیه ده و یه پیگه گریدای پیکه کنه. هون به هلوستا سناتور گراهم چاواد نرخینن و او یک دکاره باندور لسیاست امریکا گریدای روشلاتی فراتی بکن. اولا مساء الخير ايفار باش جوار اجتماع شفان الري لينزي جراهام بشجرين رجلاتي انجو بنا سوريا ديمقراط بتاعي بتر از نابينم كو ما يجري تشتاكو دبينها لنافشي جبريارن چه امريكيان تركي به دي باندورا كخوا دي باندورا خوا هبل سر چار نویسان افچه و بريارا وكشاندني من فتره وجيزه ج دمك دست بكريه و دي شتي چن ماهان چار یا شش ماهان دي بگره اف ديتنك تايبت جم امريكا و جم ترکان جی به تایبت آواکرنا نافچه که آرام بو پاراستنا او لحیه شالی امریکی جی کو تی پیشنیار کرن برواجی یا ترکیه کک بسام او پرسامن دست پیکیده کو لینسی گراهام لانکاره گود کو پیه دو یه پگه گریدایی پککنه ملکی پککنه گلو اویک تو فشاری تو باندوری لسیاست امریکا لروجلاتی فراتی دکاری بکه؟ از اف داخیانی از نزانم چقاسی جدی بیان اما دمک نزیک دن لیزین گراهام ببینن سردخوازه کوی از نابینم کو تشتاکو وی که بده او باش دزانه عمليا في فصل بين كود براكتيكي ده شهف جودان هر دوالي او سوريين انجمن سوريا ديمقراط كو نونرتي اوند كي چه پيده به چه يپگه به او سوريين چه پيوندي اوان به پگه كيره تونه بله كيك بسام هر وها گراهم لانقره دست نشان کرکو هرما اوله باشترین بجارده هم جبو کردان هم جبو ترکیه قالوا امريكا دي روشا هرما اولاد زلاله بيرو باوريا و دوي بابتي ده چي آگاهداري وجي دوي بابتي ده هنه اتفق معك از بترم تمام درباره نافچه آرام جالی امریکا تشتك خويا نخويا جالی امریکا نزل على كود ما بس طوان شي للدفر آرام لوي دلوي نافچه لي ترك ديتنا وان زلال درباره نافچه آرام او خوازن كو وين نافچه كنترول بكن يام باواي كي کو سروکی جماعت ترکیه گوت کو اوی سرپرشتی بک و ریفبریا و نافچه آرام بک امریکی حتی
تانها تو دیتنک آوان یا زلال درباره نفچه آرام دتونه او یک جی راست کو شیرت کر ریوبریا امریکا ج ترکان را شیرت کر گوت گو حتی نها نزل لالج آلی امریکا و دیتناوان دید پیش روژا که نزیک ده دیتنو نابر امریکا و ترکا ده هبش بو وی که جبو زلال ببه و تیانا فچه آرام او زلاله کو جبو پاراستنا اولهیا و وی خلقا کل وی نافچه نه کل وی ده آلوزی هنه او نافچه روجلات باکوری سوریه نافچه که آرام ت آلوزی چکداری تیتنه لی گفن ترکیه بردوام جبوی نافچه هن دویده یه ماترسی گفن ترکیه ام چاوه ترکیه وی نافچه آرام چیکه بله سپاس برز سقیر لگل ما بمینه ام در باسی استانبولی دبن پاشی ام دی وگرن واشنگتن دیسه كك حواز وكي أنا كسهون شوادن الخينن قالوا بجاردة بيكانينا حرما أولا جبورو جلاتي فراتي جبورو جافاي كردستاني بينغا بكرينية دوي بابتي دا حلوي زلالن وكي أنا كسهون شوادن بله سلاو ریسکک جمال ایم باوریم ده دینا خواه دابه یعنی داخویانی نرین انجمان اجتماعی کردی پشتی دربازبونا مصر 2012 سریکانیه ده ایم مهنک تکلی و تفگر جواکا ناف دولتی رد کرد وی ده میده مخواست هریم آرام ورین آواکرین هندره تمامی روجاوای کردستان سوریه ده و بنچاف دیریک ناف دولتی ده ایم الجمع حتى نها إيرو أف تشتين تنقوتن ج أمريكا نرينا أمريكا هرما طينا تركيا برانجك دي حتى نها الهفكرين السرنين وبش آواي بتني تشتي زلال وقت بيجي دانا دست نشان كرين مثلا كوراهيا سود کیلومتر سر درجه 400 اف تنه راگهاندنا ترکی اف مثلا دانا خویا کرن لی نرینا امریکی جوی چیه ایما وک انجمن اجتماعی کردی جبری دمکی گلکی نزیک جبری 4 روزا جیگر وزیر در و امریکی هر وها نونری وای طیبت لسوری رو نشنک ما طیبت پیره بو گفتگو باش سر هات کرن ایما باوری مده پاراستنا کردستان سوریه آمد بینه نه تنه روجلاتی فرات او کوراهی سود کیلومتر لیبلی عفرین وک بشک سرکش کردستان سوریه حکم دبیجن کردستان هندره کردستان سوریستان بگمان تمام نابه آرامیا همو هرمه و توایین نتو اولو ملتن لهندره و هرمه دو پاراستنا کردا و دمین تالیه تدید دمین تالیه دیاره یعنی داخویانی امریکایی زلالند بجن پاراستنا کرداش بری نهاد گو پاراستنا حوالبندن ما اشاره تیرورت که نه ایرو پاراستنا کردان تی آوه ایما باوریه مده او تشتکی هری باشه لی و خطی و زلال به دانستاندن ایرو وقت مگوتش بری دمکی نزیک به امریکا را مکرب جواکا هر وها هفدیتن ما نزیک فرانسیا و بریتانیا را هیا دانستاندن بروسا را هبنش بر هنک ولاتین خودی گرانی هنه و الهف بکنند لوی هرمه ده حتی او هرم وری آواکرن و اریکننک جواکا ناف دولتی هبه دره هنه و هرمه را حتی براستی وقت داخویانی امی اول یان داخواز امی دست بکه آواکرنا و هرمه یک ویان بن چافدریا اریکنک انجمان اجتماعی یا ناف دولتی یان هف پیمان ناف دولتی یا شر تیرور که هف کرنک ناف دهبه هر وها ویجیک طیبت هنک ولاتن عربا الهندری وی دهبه به ویب گمان آمده و هنک آستانگی هبه و نچه سریش كيك حواز دمديا تركيا دا قريداي حرما أولا قلق ديتن ورامانتين تين زمان هروها بريفا برين تركيا جي قريداي حرما أولا ديار دكنكو حرما أولا بشويكي دفيد بن كنترولا وان دبا حتى أنها جالي أمريكا تحلويستا كوسا نهاتية ديار كنش دربيكو ديار دكن وكي تقوتي
دوی پاراستنا کردان ده هرما اولاد بیکرن اف نزیکاهیا جودا گریدای هرما اوله الگورا بحوریا و دکاره yani çi alu ziyan derbixe yan jî vê prosesê dûvtirêştir bike tu agahdariên ve peywendî li gel ve girêdayê herêma ewle gelo pêk hatine. وەک مگوت یعنی هەفدیتنەك نێزیک جیگرێ وەزیرê derve ê Amerîka medît ez yek şwa kesê me pêre danûstandin firahî ser vê meselê û nerîna xwe bi zelalî zelal kir em çawa dibînin ev herêm çi rengî wê dê çarek heta ji wedaya Efrînê re jî werê dîtin heta astekî û bin çavdêrîk navdewletî de be ev nerîna me lê ez tiştekî balkêş يعني نرينا أمريكا حتى نها جوي هرمرة أو دبينن هناك جدابون جبل وانا كوكي هنا نابنا هزين سوريا ديمقراطيان بيادي وقت تركيا نابلت كي ودبينه بشكش بككي جدابون تشيكي نابنا وي ونابنا تركيا ده هناك وانا كوكيا كيم بكي هزك خوديه جه بكاري ريفابريا وي هرمي بكي بنشاف ديريك ناف دولتي ده هروها هم دزانن يعني فرنسي وبريطاني حتى آسكي باش هبونا كوالوي الهندري وي هرمي ده وفي شريك بنتي ده في أريكرنك روسي لسر هبل وك حتى تشتي وزير جيجري وزير درويجي قلت حتى نهال هفكرنك هولگولی لسر مسئله وی هرمي ورنگ كيري وببي هي تنا هي بروجنا او بروجا بنتاغون هي گفتگو سر فکرن بچه آوایی و بی پیکانین هر وها دانستاندن نابینا ترکیه و امریکا و روسا جت تکرن سر حتی نها خطک زلال مسئله و هرمي ده و ریوبریا و هي نلجم ترکیه و نلجم امریکا بله سپاس که حوازم دی وگرن باته کک بسام حسده ایرو جبو چاره سرییا پرسکریکا روجلاتا فراتی روجاوای کردستانی جبو دیالوگ برژیمی را 10 خال اجرای گشتی را اشکره کرن وکی یک پارچه یا خاکا سوریه وکی کو حسده بشتاری ارتشا سوریه ببه گلول گورا بیرو باوریا و دی پروسه اکی وکی ایرو ده گوا جیهان بحثا حرما اولدکه جبو کردان جبو روجلاتا فراتی بجارده كوسا حودانه كوسا راسته اولا اسمح لي دەستپێک دەڕێ بدە من ئەس سەر ئاخافتنێن میوانێتە ئیستانبولê ڕاست ژمەر گوتن کۆ هەفدیتنێک ئۆپۆزیسیۆنا سووریێ دناو دە ئەنجومەنا نیشتیمانیا کوردی تێدا بژاردەیەن ناوچەی ئارام هات گوت و بێشکردن حتا وێدە مێژی ئەمریکا تو دیتنێکە زەلال بە تایبەتیش بۆ ناوچەی ئارام تو نەیە و سپاسیش بۆ میوانێتە ئیستانبولê سەرvê هەڵوێستا ئەم دبینن کۆ پێشکەتی تایبەت ji bo Bakur û Rojhilatê Sûriye ev helwesteke pêşketiyê ji Encûmena Niştimaniya Kurdî re bi taybetî ji bo navçeya Aram. Em jî pêrene ku navçeya Aramçê bi watayeke nêvdewletî ne dîtinek Tirkî û rejima wî ya ku dibêje. Em me henda xuyanî jî bi vê derbarê vê yekê me belav kirî û em amade ne jî piştgiriyê bikin ji bo vê bijardînê. Belê kek basam kek basam wekî mesede hûn dibêjin piştgiriya vê helbesta herêma ewle dikin lê hesede îro daxuyaniye 10 xalî belav kir ku bi rejîmê re peywendiyê deyne yani ev xalên ku peywendî bi rejîmê re têxwestin di proseyeke wekî îro de rast bû ku heremên ewle di qada navnetewî de têkirin û hesede hewla peywendiyê bi rejîmê re dike. نحن في مجلس ام انجمن سوريا ديمقراط ام نسر في باغراوند دا کوچی بو برید دانساندنه که نابکاریا روسیه چه بویه ما نخشریک پیشکش کر بو لی دماکو ریشک ترکی چه ببه بله بیا گوتنه دی ارتشا سوریه
دەرباز ببوو ئەمێ هەفکاریەژی بکەش بۆ ئەم بەرەوانیت بەرخواده بکەن لێ نەفچەی ئارام بێ واتەیە نەفدەولەتی نەیە جیبجیکردن دێ بژاردەین مە ئەو فشارێ دکن سەر vêyekê ser me lê niha heye sînorê Sûriye hene ku rejima Sûriye bila sînorê xwe biparêze lê daliyên siyasî de me nexşeriyek pêşkêş kiriye ji Moskoroyê û em babet baş bû û erînî bûn. باشه ez wê pirsê bikim Kekbesam Rûsya bixwe ev çendîn cara bi riya wezareta xwe derve dibêje divê rojhilatî Firatê radestî rejîmê bibê rejîm kontrola rojhilata Firatê bike hûn çawa dinirxîn. لا تسليم نا رادستکردن چێ ناب lê nexşeriyek heye rojî baz jî dizan zelaliyek heye navçeyên ku serkeftin tê de çêbûn divê dema dawî de ne hema wisa biçe lê divê gerentiyeke di nav destûrê de çê bibe û di nav wê diyalogê de divê gerentiyên Rûsî tê de bin ku mav ên siyasî yên rewşenbîrî yên neteweyî ji hemû pêkhateyên navçeyê re gerentîkirîn bi di destûrê de ku niha behsa wê yekê tê kirin ku di destûra Sûriye jêr tê behs kirin em derveyî wê jî niha em heta niha jî netêden û nûratiyê jî nakin em wek hêzên siyasî û serbazî jî ne lê heta niha rewş vîtuwa Tirkiye xuyaye em ji derveyîne divê komîta destûrî ku bi vê yekê dê mafê me jî biparêze divê navçeyê sînorên siyasî û rewşenbîrî û netewî ji bo hemû gelê navçeyê. Spas Kekbesam em dê vegerne layte em dîsê diçine Stenbolê Kek Hewas wekî eneke se helbesta we çi ye di proseyekê de gava ku behsa herêma ewletê kirin hêzên mezinê cîhanê di vê babetê de hin hewldanên wan hene diyalog bi rejîmê re radestkirina Rojavayê Kurdistanê bo rejîmê parastina yekparçeyiya xaka Sûriyeyê beşdariya di nav artêşa Sûriyeyê de weke eneke se nêzîkahiya we ji bo van babetan çi ye? باوریه ده دربازبونا وقتک والا درباز کن برادرین مسده او رژیم ناسکریه ده سالا طیبتی کرد و رژیمه باش ناست کن ظلم و زوریا سامو آستا سر ملت کرد هاتیه کرن یک دو از دبیجم نمونه الهف کرنه به رژیمه را دو نمونه هنه نمونه وقت مسده بخوا رژیمه تخواستن مثلا ورم پاراستنا عفرینه ولوانه و گراندن دیاره از دبیجم یک نمونه الهفکرنه ناف دولتی هنه و او رژیم تنه وک لیستوکک وک بلک یا شطرنجی دسته هنک لیستوان ناف دولتی ده ایرو الهفکرنات کن ناوی ده بداوی ده چه تکلیه برژیم دلوی دمی ده در بازبونا هنکی دمه آد دوی نمونه درعه هیا الپیشچاوه ما حمواوه هنک لهفکرین و بچاودریا روسیا و آمد بینن چه قاسی چه رنگی وقت بیجه آستانگیت تن پیشیا خلک درع حتی نها نکارینه پنابر درعای نکارینه تولی دسه روجال پیشیا و سر سینور اردن را سکنین نکارین چار باتا وگرین هندری و ده زیده تری ولو هی گرتی خلق تین گرتن هی لشکریان تین کشتن تی اشکنجه کرن او کسین لحف کرن در عایده بنسها فشارا کشتنه ده بوی رژیمه را کرد او رژیم باوریم ده چیتی کلی پیره در بازبونا وقتا کیا به چافدریک ناف دولتی ایرو دانستاندن بن چافدریک ناف دولتی داد به نونرک جواکا ناف دولتی هیا بر پرسیار البر چاله سرکرنا پرسگریکا سیاسی آسوری کومیتا دستوری هیا
چار خالن هری گرنگ دانستاندن سر تکرن هندره جنیفه ده هفدیتن انجدا چید بن ایمج باوریام ده وک شیرته کی برادر مسده و هیویم برادر بسام هنکی روشا سیاسی شورشا سوری وک سلاوریج جرا لیوه گریش دست پیکه گره که بفکرم چرانگی جیه خوان نیف ملت سوری ده ببینه و بکارن ریش خوره ببینه ناو ملت سوری ده اوه یا چاره سرکرنه و آرمانج و آرمانجا سرکه هکل جمع براستی اوه پاراستنا همون تو سوریه ده آواکرنا دستوره کی خلکن سوری تواهی تیده آزاد بجین مافن و این تاوی که حواز لسر دستوران و من دخواست از بپرسم بله که حواز من دخواست از لسر دستوران و او پروسیا دستوران و بپرسم ناوی تجید ناو او کمیتیا کودی لسر دستوران و خاباتی بکید و پروسه ده در باز دبو ناویده گلو پروسه نویساندنا دستوران نو یا سوری ده چه آسته ده او پروسه بردوام ده که وکی انکسه خاباتی و گریدای نویساندنا دستوران نو و تیده جه گرتن ده چه آسته ده بله که جمال بگمان وکون زانن کمیته دستور سه بشا پیکته بشک جه اپوزیونه بن سهان دسته دانستاندنه ده بشک جه گریدار نونری جواکا ناو دولتی و هر واهنک ولات طیبتی ولاتن هر سه ولاتن گراند تورش اسیتانا و سوچیرا و گروپ سمول گروپ ای بچوک اوجی وقت بیجه هنکی دستوردان البش سیادت که بش دی ای بريجيمه و گریدای بش گریدای با اپوزیونه و کار باش هاتیه کرن باش وقت بیجه بنگه هاتنه پیکانین سر مسئله ویده ایما بنگه سرکه باوریه مده هنک تشتین سرکه ای زلال هنه ناف اپوزیونه ده وقت خودی جره یک ناسنما سوری وقت ولاتا کی زیده نتوه کی اولا کی پیته یعنی زیده آلی کی نتنه یک آلیه سوری چنابه ناومدی به و بله ناومدی گلکی سپاس که حواز زیدر باسی واشنگتنی ببین مسوگر به الهندره دستورا سوری ده زمان کردی زمان فرمی بی بله سپاس که حواز زیدر باسی واشنگتنی دبیم که بسام با آوائی که کرد گرتو برسوا من بده اف ده خالین گو حسده پیشنیاری رژیمه کری گر رژیم بیجه اری از وان ده خالان ده پجرینم گلو پروسیا دستوران و خباتا سر دستوران و دوی دیسه بردوام بکه وکی مسده نزیکا هیا ولی سرویه که چیه گلو؟ أنا بقناعتي ديتنا مد دماكو رژیم حکومت سوریه رژیم سوریه پجران سروان خالان پیشکتن کرینی باش و دستکفتن کجی لیتنی از خوازم سر میوان تیجی استانبول آخر سر انجمن سوریه دموکرات کو شاش دیدنه گلو گوت از من هیوی دکر کو انجمن سوریه انجمن اجتماعی کردی پرسگریکا به ترکیه ربیجه او پرسگریکا سرکیه او گفل نافچه دک نه رژیم ترکیه کو عفرین داگیر کرو خلکی کوچبر کرو دزی کرو کشتو تشتک نهشت آنگو رژیم نگفت که سر ملت سوریه ببرز راست بله دست ما درشکریه همیار دناف دجی انجمن اجتماعی کردی جی جبو خیران افچه بله سپاس برز بسام سقار اندامه دسته سیاسی مسده کج واشنگتن تلقل موی سپاس حواز عقید نونری انجمن اجتماعی کردی سوریه دو اپوزیسیون سوریه ده کو استانبولی تلقل موی تماشاوان نیجا مهاتن داویا برنامه روزه بایرو حتی برنامه دنا روزه